dia ke dia bilang kemana kiranya Alison familia atau klarifikasi kono ba acontecimento no ka amia si familia nen atete kono ba maktoban Marshal Maya denara completo Marshal Maya Jose Armera municipal Armera posto administrativo letepo deve maklur mainnya moras atau atete hansana ohin media balo site ona kataka langsung ada yang niat taran hanisana mebe atau lolosnya mah kau hati tebane nia mati bene nia moras nia moras kerabe moras iha uma kalau fulan dah sana itu seluruh mainnya semana ruah balan sana aku ini nia moras kerabe nia morasnya moras kono ba hepatitis dari ya nia full mau oh nia aten e depois moras kecil dia nia kabel nia be abdomen ne kabel ne label sai liur bot label so liur kit makbe e depois ne lahan e hemre be hansana ne be lago enta e depois hina to halo operação tir be médico siran atau halo operação se para de hare kono moras motivo moras bebe nia kala rona bersih ko berok ne rona doktor siran nia label halo operação tambah ini moras itu bela dia label al grave tetap itu ya parte pulmão ini label orang ini label ebe kalau ini aku sesuai família será bukan nusa dia bela lur kila kali ba nia fatin aku no panya umma emang kursi serna hanya lah tuh serna ini nia kala rona be informasi di sana tahu kala stres di sana mak nia uhin tuku lasal tuku nenda sana nia ba haris fatin kami anu nia ba sebe tambah tahun lasai makan meeting dia tapi nih hasai panin kalsa sekali maka isi bahasa kala stres pasnya los be utigu sir ida lolos dia kataknya moras mutmai banyak mati awar kono ba serselu dan doktor sira bacerne ono ini ita balen lalos doktor siraten dulu siraten dia ko serno nabe istimi talaten ita to bela halo hansa doktor sir bela hali hansa ita mo sepeda bukai murtun saya kan marong kan kerin to hansa nebe klarifico ba media serne bo saya antis ita bo ser cobertura atete kata lolos na makina audian Señor Naranjo. Ahora completo Miguel Maya. Anessa. Família, essa família. Obrigado. Se submete a autópsia. Hoje a ação a corrida com concordância de investigação forensik. Até terem kata bela hal autopsi ini kita hal autopsi ini emang normal tidak konteks normal itu kita hal tak boleh hati pada motif ini moras grave relação moras kalau ni rona di hambe ni la belon para recupera makanya kalau sana ni itu kontra itu normal mata normal kalau sama motif yang baru masalah oh yang baru kubri ini sekarang kan lagi família concor tam cerita kita tuh bukatan motif sih ini kronologi makanya moras grave dokter sermos dan label so maroma preto maka bele para tu usikne moris miseral dari mas mate leva goninnya losen obrigado Poli.